inkosi yama-album amavolovolo ngiyathola ama-complaineni nithi akekho isikhopha sikho professionally umculo asufaka ama-iTunes immediately skipper uyabona even abafowethu ngizazela ukushaya isiginci ngicule ngishaya ingoma into okudunisa nama-laptop angihlangani nayo into yeqaqa leyo angihlangani nayo dunisa nama-laptop umculi ngapha umlandeli ngapha unama-fake uthuka abantu uyabona yikho kugejeka ingoma nje admin emagroupini phethe amagroup abalandeli admin umculi asiyenzi leyo nto leyo yazi ukuthi ngisho sisafunda isikole thina silolu hlobo labafundi abahlala ema-toilet makufundwa uyabo hlala ema-toilet makufundwa i-exercise siligoqe silenza induku sishaya induku ishethi silikhipha ngaphandle sihlupha nje kodwa makuphela unyaka umuntu shaya unombolo 1 noma siku top 5 iqaqa lenhlobo eyi-prefect esikoleni ishaya insimbi ithunya othisha ishaya insimbi pakishethi ngaphakathi inyangothayi iqeda laphinja iyafeyila iyashalamisha iyafeyila ishaya insimbi eklasini iyahlonipha yabo mina mfowethu ngifana nelibadla libhema insangu le ema-toilet makufunda kodwa ngangiphasa nalapha-ke njalo nje ungalindeli ukuthi uzongithola ngidulunise ne-laptop ngithi ngi-uploada ingoma ku-YouTube fokwabani lokho ngifuna ningazi ngompatha nihlale nazi wena ngizonibhoqa kahle yabona kufanele nihlale nazi ukuthi impatha le u-SK impatha ni-right impela-ke mani njalo ilapha enginibamba khona nazi ukuthi isiqomqomu u-SK ngiyasiza isiqomqomu la sihamba khona uyasibona sidrayivari isiqomqomu uyasazi siyolela kwamabani namhlanje ngiyasiza umarekele uyazibona sihleka kanjani sihleka njengo-ankele ngiyokuhleka njengo-ankele ngihleka lokhu okunyanyisayo ngiyanyise ukuhleka kwenje suthi surprise la ezinye uwelile ukhale kakhulu uwelile umethi ukhuzana uzodedela onke ama-voice record akawasevile again ukhale kakhulu uwelile uthi hey uthi uzobona nami akhiphe yena ngangithini kuye engangilokothi mina lona ngithinte amkhulu emhlabeni uthi sefuna ukukhipha ama-clip ami hey mina-ke angilokho ngithi kusasa ubona lokho ithi ngizomshaya akakhiphe okwami yeyi mina angikwazi ngihlabe zuma mina yeyi lona engangilokothi lona mina mthabisa umkhuza lona yeyi mina ngiyakuvula isicabha ngithi yeyi wekhuzane uweni lona wekhuzane iweni yeyi maye angalokothi mkhuze anga-13 nje angakhiphi lutho nje okwami angihlabi muntu mina nkosi yami aze ngiphe nami isidumbu angaze ngihambe ngigeda ntabeni naye yeyi anginamfihlo ngoba umgodi ushaye uthi usile engamfonela ngolami walibamba bani message angiphethe namhlanje phakathi eDumbu bengithi ngiphela ngithi funa sikhulume indaba manje umgodi kangusile ngizobhisa nene kungikhohlwa ubuya ngaso sengitheni qho
ngathi Mandaba ngathi ukhuzane lo wekhuzane sekunyiwa ufuna abhala unyaka akangena nje kwi-top 10 ngizomfaka enkani-ke manje ngoba uzenza ukuhleva ubuka ngamabomi message yami eyibona uyathula nje uthi